Runmawi TV clear to te chibai vek ule vanal chwangi kania Chanchinthar ilongai thlang u amasain chanchin langsar zwalte Home Minister in kumkhatlek chungin an flagship program anti hlotling ngal ni na soya mani flagship program sarkar kumkhatna bozui omchunchu ZPM sarkar chau hi alani ati Excise and Narcotics Department in Kumina tuntla ni som pakhatleng khan heroin kg som thumle pali point pariat pathum anman to a methamphetamine kg som sari pakwa point pathum bial pariat le crystal meth kg som li le pariat point bial paruk pakhat anman to bok Myanmar ral thuam keng pol panhi te July ninga sangni somni panga a anin ka awanga zo khotharal tlan tamjok chu Myanmar an kirle to tuna chanchin kim changsokin MJA General Headquarters Cernan Member Journalist Pani Tuntnaya Amy Awards Dong Tu PHC Vanal Ruatale Isaac Zoram Sang at Tenena Lompui na Thuziak le Cheng Singkhat Veve Antlan Akashvani AIR News Editor Pani PHC Vanal Ruatale Pu Isaac Zoram Sang at Tehi Myanmar's Civil War Documentary Siam Tu BBC Tima Telin Producer Ania Kumina Amy Awards Semtaka Khan Head Documentary Manghian Short Form Category Outstanding Continuing News Coverage Award Andongani MJA Member Choi Moina Don Lompui na Income Aizol Press Lepanaya MJA President Pusilal Rambuat Saya Chuan Khovel Huap Choi Moina Dong Tu Zinga MJA Member Pani Antel Chu MJA in An Lompui Takzet Thua Soya Mizoten Journalism Lama Arabi Poimo Tak Kan Kai Ti Na Ania Ani Pani Hian Journalism Lama Thang An Swani ati choi moina dong tu PHC Vanal Ruatale Pu Isaac Zoram Sang ate poin thuan soiba ka MJA member engi mozatin lompui na le du sangna thu an soibok Pachunga University College Alumni Association le NSS Unit te chu Pachunga University NSS Plantation muifa nga thingphunin an hnatlanga kongkama bolhlo te an thian faibok PUC Alumni Association le NSS Unit te hian herse tlaizong Thado, Kwangthli, April, Ashoka Tree, Rain Tree le Jacaranda te anphunani natlang hi PUC Alumni Association atangin Vice President Pulal Ompuya Khyang te le Putitilal Nunmoya General Secretary Assistant Professor Lal Thamonaral te Alumni Relation Officer Dr. Vanal Shwairal te le Shwai Tudangten anhova NSS lamachangin PO Dr. K Vanal Dinpuyan ahobok Excise and Narcotics Department in Kumina tuntla ni som pakhatleng khan heroin kg som thumle pali point pariat pathum anman to a methamphetamine kg som sari pakwa point pathum bial pariat le crystal meth kg som li le pariat point bial paruk pakhat anman to bok Excise and Narcotics Department tina chinchia danin Kumina ragzu liter singthum sangkwa le za somthum le panga point pani pariat paruk anman to a sabzu liter khat somni pani ml zasari somnga singkhat sangni somnga ml zanga somni pali ml zathum somsari panga sangni le pani le ml za somriat sangkhat za somkwa le panga anman to a beer ml zaruk somnga za somkwa le pakwa le ml zanga Kain singkhat sangruk za somkwa le pasari anman to ani Kumina Excise and Narcotics Department swan zubil lai chin singsari sang thum le zanni le pali ba ka he is doidim kg somsari panga point pakhat pali bial le zu siam na bungbel sangkhat zali le pakwa anman to a ramdang siam zu liter khat somni pakhat le ml zasari somthum le paruk ba ka soju ml zathum somruk sangkhat za som pakhat anman to bok Mizoram Excise and Narcotics Department hian Kumina Ganja kg za somnga le paruk point pariat pani pali opium gram zakwa somli le panga le pseudoephedrine kg sari point pali pani anman to a damdoi ri thei chang sang khu damdoi sang ni za somkwa pakhat alprazolam sing ni sanga le zriat somsari panga nitrazepam sang ni zanga somruk pasari le tramadol sang thum zani somriat pakhat anman to bok ani Kumina ri lo le kai noya dan bo chhiana thlenga mi sang thum zakwa le paruk anman to a heng kai noya hian lir thei somkwa le pakhat anman to bok Minister Pulal Thansangan Sarkar Kalta ten Rual khai lo takin Mizorama mason nan kalpui china wangin mitam tak moral achet phani in asoi
Aizawl East 1 Block ZPM Chalai in Tuai Tharna Hunaman Puina he thu hi in rinni July ni som pani sang ni som ni panga khan pulal than sang at swana soya mi pui moral siam chatu le rwal khai zo ka masona kalpui turin kalphung thar mi pui sarkar kandina ni ati an sarkar tir achangin ram siam thatna an thokhal ni in pulal than sang at swana soya mitilin an chanvo diktak an chan theinan ro kan rel mek ti in pathian in min shwaina angzelin kan sarkar po kan kalthiam apoimo a kan policy ya kan ding hetlat turani atibok Health Minister Pilalrin Puyin Sarkar in HIV dar zel tur ven le adar zel tur laka invent ko nga insertir ko nga nasatakin maalani in asoy Mizoram State Positive Network MSPN tlang zarna Aijal Klapania he thu hi inrin khan Health Minister chuan asoya MSPN chu Mizoram HIV ve te in zum khom na le inti chak ton na tur pol ani thu soi HIV ve te tan ma ni din mun in pom le nun pui thiam apoi mo thu soi Health Minister chuan HIV ve ten malam hun clear thiam tura fui tu po an mo thu soi in hemiatan hian an ma ni din hun ding vele an ton ang tonga local tlang to te an changkai thu soi bok HIV shikpai ten antiretroviral therapy ART chataka anlak chu sarkarin angai poimo thu po Health Minister chuan soin athlona ART lak theina center sompali chu ZMC NH Kulikon Hospital Sinod Hospital le District Hospital tina buat sai ani thu soya HIV kai hnoina na danglaka an him theina turle midang an kai chhon lo na tura ART chataka la ka poimo thu soibok ani Home Ministerin kumkhatlek chungin an flagship program anti-hlotling ngal ni in asoya mani flagship program sarkar kumkhatna bo zui omchun chu ZPM sarkar chau hi alani ati ZPM Party chungin khom voina ZPM Party Office Aizawl neya he thu hi puke sabdanga chuan asoya sarkar tharlak lu ani rolling chief minister pulal do oman a minister ten ni za chunga an tho zo tur asiam sakngal ni asoin hei hi ni za chungin an zo theini in asoibok thaithar leina tur sum budgeta anda ngal thu soin soisel ngar tu te so thing nen lam kan lei puke sabdanga chuan atia akum khatna a mun zaruk samsari pahnia changin so thing quintal noi thum vel an lei ni asoin cheng vaibel zale somni velin thingtlanga so thingching tu kutna thoktu te chung ko sing ni vel chauka athleng ni in asoi technical problem awangin so thing shaltu ten hena sumtle mazong anla thun theilo nia soin puke sabdanga chuan ri lote ya an tho ha man an hu angati a chalai ten an thiam zong le tuizonga ezonna bul an chana turin hand holding scheme mangin ma an lamek ni in asoya Chief Minister in Minister Tetlo Kualin an malakdan le har satnate ayen pui chin niya soin he hi chomdun zel tlak niya asya thu asoi mi har chazok ten damdoi ina athlona enkol na andon theina tur Mizoram Universal Healthcare Scheme MUHCS tilotling turin tlema khosa theideu ten chiat ni fan thokhomin an luang chhuak mek ni in puke sabdanga chuan asoya sarkar na thokte le private hospital ten na tho ho dan kong dap tu review committee in healthcare scheme kalphung siam chat ngai te siam tha in ngor takin an thok mek ni in soibok hengba ka hian ruang phur policy te tar rol banlo meithai te chanpuina old age pension ti pun ani thu te le sarkar malak na langsar dang engemozat asoibok ani Aizawl District Congress Committee ADCC President in Congress Shwai tu ten ti takzeta ram anlo kai shwai to awanga Mizoramin tun din hun thleng theini in asoi Congress political session voina neya he thu hi ADCC President chuan asoya Congress sarkar awangin mitam takin rangva in an nei pha niya soin khati hun laya Mizomi puite rangva in chung tur nei phalote tan khan ahlu em ani ati ADCC President chuan NLUP awangin mitam takin ezon na bulchan na tur andonga bul an chan thei pha niya soin mitam takin an hlotlin pui ni in asoya tunakan President hian Minister ani lai khan Medical College MIMER kan ti mai kha andina lengpui airport po hi kan ho tu ten andina ni atibok Mizoramin ma ason lo nia soi chu thubel chian do lo tak ni in ADCC President chuan asoya hunkal to khan kan ho tu te khan thil tam tak an lo ti to a tun din phun hi kan thleng the ni ati a mi puite hian Congress chuan kan thutiam kan hlen thin ti an sia shwai tu chale rin tlak dot soi vengai lo kan nei boka mi puite hian rorel le tura an bei seber kan ni le to atibok ani Myanmar ral thuam keng pol pani te July ni nga sangni somni panga a anin ka awanga zo khathara ral tlan tam jok chu Myanmar an kir le to
zo khathar khotlang shwai tu ten an soidanin ral tlan te hi in rinikal ta khan mi sang ni chuang chu an kira tun thleng in ral tlan Myanmara kirle hi an la omni nan soi police in an chinchia danin nimin pathian ni tlai dar nga lam thleng khan ral tlan sang ni zathum le som pakwa chu Myanmar an kirle to a an lo lu lama an lo chinchia ang bokin kirle te po zo khathar police le Assam Rifles in an lo chinchia zelani July ninga sang ni som ni panga achanga karkal ta ninga ni thleng khan Myanmar atangin ral tlan sangthum zariat somkwa le pahni in Mizoram an lut ni in police chuan an chinchia mai palpo omthei ani thuan soi pwanto angin July ninga sang ni som ni panga khan Chin National Defence Force CNDF le Chinland Defence Force CDF walngoram te chu Myanmar ram khomoi kho anin kapa hein kana awang hian mitam takin sahim na zongin zo khothar lam anpana he boina kal zelawang hian vaphai sai khumphai le far kona te po ral tlan an lu bel zela vaphai sai khumphai le far kona ral tlan lut mi zariat chuang te chu Myanmara an lakir velo nia thudon ani bok Mizorama Myanmar ral tlan omte kunzia le mit naute thala chinchia na chan thei thuai be se ani Home Department ho tu te chuan Myanmar ral tlan te biometric enrollment manga chinchia tur hian ro man na pe thokhat ani to thu soin abul chan na tur ani awangin man ro lam khom le chuldang atama wangin hen ha hi la chan mai theilo deuh ni in an soya tun thla chungeya na chan man an tuma na chan hun tur tak ero an soi theiri lo thung biometric enrollment tur hian district in a borsap kai shwai district level committee on displaced persons chu mo phur tu ani dona he committee hnuaya hian ataka nakal pui tu tur biometric enrollment of displaced person tia vo in nodal officer ruat le an ni a nodal officer kai shwai na hnuaya borsap pisa le district SP pisa thok thlan bik te ba ka ral tlan omna khotina VC le wai me shwai tu te chu mo phur tur ruat an ni bok Mizoram Ponlam Sansin lo ngai thak chun zomang President Draupadi Murmu in Rajya Sabha member Ratan Mipali Ukil Ujwal Diorao Nikam social worker si Sadanandan Master Foreign Secretary Louis Harshvardhan Shringla le historian Dr. Meenakshi Jain te arot Ministry of Home Affairs to China Tarlandanin Ukil Ujwal Diorao Nikam hi Maharashtra mi ani a Mumbai Firfiaka chet na thleng thu boya Khan Sarkar Council ani Kerala mi si Sadanandan Master hi education lama rei tak thok to ni in politics thilawanga tharum thona chuak tuar tu ania akepani achan pha bok Foreign Secretary Louis Pustringla hi United States, Bangladesh le Thailand ta te ambassador gina omto a kumsang ni somni pathuma India in G20 presidency ni na Chanlai Khan chief coordinator ani Dr. Meenakshi Jain hi Garki College University of Delhi history associate professor in athok chinthung Prime Minister Punarendra Modi chuan Rajya Sabha member Ratana president in achhop chwa mi pali te chu mi chwanum tak tak an ni thu soin lompuina a hlan bok Odisha Balasore District Fakir Mohan Autonomous College Zirlai Meitse Pakhatsu an assistant professor in Akwai Khem Chinia Soin Ain Hal Hemate in Hal Chan Tum Tu Zirlai Mi Papo in Liam na takatuar niya soyania assistant professor hi police in Anmanto ni in media te chuan antar langani het hil thlengawang hian Odisha Sarkar chuan he college principal le dan bo chia apu assistant professor te chu suspend ngala eptu party BJD le Congress po in Bhubaneswar lungoi lo na lantirin Odisha chief minister le higher education minister ban an phut ve ngal bok Khati song kha Chanchinthar kan puan thei te chu ani e